tinasursuro imadut gagayem ku ijaya borod ato kabagian ana am pagi iniliwan pagsisinutilan paggestambayan pagi inarman pagkaapaan pagkaayaman pagtitinaniwan aglalaok ditan Facebook agas tidudukot sipot narugyanan diag Facebook at duwa barang tinasursuro imadut gagayem ku ijaya borod ato kabagian ana am pagi iniliwan pagsisinutilan paggestambayan pagi inarman pagkaapaan pagkaayaman pagtitinaniwan aglalaok ditan Facebook agas tidudukot sipot narugyanan diag Facebook at duwa barang tinasursuro imadut gagayem ku ijaya borod ato kabagian ana am pagi iniliwan pagsisinutilan paggestambayan pagi inarman pagkaapaan pagkaayaman pagtitinaniwan aglalaok ditan Facebook